kwata mukamange Nie ma! Teraz zaszczymy, czy szkoda? A tak trzeba, Jarek! Ahí te montas, and same committee, physical planning committee, you are paying the right from a title, a title, in a title. Now, Tunga plan approved by the physical planning committee. Nisha, Nathan Kapombe, under their guiding planning in it. Tina Bimpi, running
nka ndaka ninja natunga tunaza kitamu kikosa ke hoteli nashabaranze muzeyi turuhire abanyarukungiro turuhire kandi no butetegereza bwito tusasire tubikoze twabikora turi kubireba mbene we barebyo turungwira akaruru tukakaterage mbene kwere niye je mishashurire y'abatezi bakarura abanyarukungiri we bareci watusyaho twasima katuterere no mu ngaro ogumo twaze kurunge basyoye kungira cyatushikahera izoba ebintu byabakara ubuzima abo kubana muri kiriyo kigendo misho ebintu byona babishenyagura abantu bona babibine paisete za parish modo bona bagaruka cyaro municipality yona mazima turukubi enkuto numuzireba bare mukore enkuto zone siskire zona turukubi konkeje shaha bariyona batushenyagura ngo tutorenka habanyarwanda emyaka tukuriro mutwazarwo mu business bwebe mutubisaho numaka school fees konkeje shaha twine naho kutandikira abantu umwe muto buyambe government kumwe mutubasa muturondere myanya tebekine kumure zumwa yitwa ba parish modo esetezo mujoro kumwatuganyiramo turebo kuturazronde konke bintu byatwangwira abanyarkunjiri abombekere irigare mbatumanye because abamweteza nka enforcement notices bazigino wali so umuntu wena rukumangwa yombekero mu mahanda urukumanya ngo yombekere irigare atina kuri Qur'ani hateri zo batutwamaririza iki process neza kumare biro bitanu nangu no bwera abe yahwire turine mandate ka building control act etwire mandate yo kujya gushenyura ibintu byona mbekirwe irigare kandi mbekirwe mu mahanda so buri muntu we no rukumangwa yombekirwe mu mahanda twamwishigereza atuyambe kugira ngo ibintu biye abazo yo implementinga trade order ko abandi batwirene bakora itwaho tukabanza twahereza abantu tayimu kugira ngo betegure ibintu byabo babihemu kandi ninyesiga ngo about 70% y'abantu abitwabigambire ngo bihemu ibintu byabo babishenye bakikozire so hati twatujyana tushenya ibyabire bisikiremo nomanya abantu bona tubakashana harimo abaristaboni so twatujire abo bona abayandire kubihamu kandi harimo n'ibiri permanent ekateka neza kugumizamo kumara ibiro nka bitano umishomwe so twe tero muranga abantu bona abo tubire twamakinjire abo twagambire hariho naho utarayikire ko kabine bijo bikurebeka kukinda iyo wakire tukashwaza abona mangu turiyo n'ufisha umuti katumakingo misho ariyo nenyuma bona kararo misho amakinjire gushuka dutinishenya umisho usha inyuma kampani so twatugira ngo mwena abine ibyombeko bibi bikurebeka kuri birache kushenyuka abo bona abariyo mihanda abo bona babire badakashenyire bya temporary structures mu bishenye erizo right now tutakijire kandi tukabishenya ko then nabine za